UALDB Chairman Lapen Language Development Board side po tum dong haba hawar along Kahumrida. Ciklo Johnson Kep Dor Mahakilong Lialom Pen Anganbadi Tumbogajan Child Development Sai Hem Kachikom. Kardom Nili Adaba Birda Thanbang Samijunaliti Mungpi Non Birtang Ton Pen Arjuik Tha. Karbi Language Development Board Chairman Long Sing Teron Lapen Language Development Board Officer in Charge Sarsing Tisuatum Paikuni ni Paing Koda Hiniani Dong Hapa Hawar ME Lapen LP School along Kahumrida Mabirta Perangke James Milik Pen Birta Nang Pale. Karbi Anglong Angkang School do ana long ta lo thanbang atum aning mesen me et pen apora teng pen me thanga sai chedam nangji. Lapen thula bang soy school along kachari don ana tumta thek nangji kalipulote kanahaka tower anachi pang nodun rong popua joine pen Karbi Language Development Board Chairman Long Sing Teron Lapen Language Board Development Officer in Charge Sarsing Tiso atum dong haba hawar mai rong hang LP School miso long jon ME School Lapen long TLP School along an palidam pen Luthan bang atum pen Charlie Osomaratumaphan Chitong Damsi Prekjam akitab Amoka School Osomaratumaphan ka Charlie Angdeng ateng pen porhi thekma thekthema puta paporhi pon Laha School Amoka anke inglong ajo pinang ajok Kahumri damatum ta gari motor chipon notak ajo lasi Kahumri damatum pinangana jakiding anke akeng pen Damsi School along an palidam Ciklo Johnson Kep Nong Namate Dor Mahakilong Lialam Pen Anganwadi Chokamaratum Bokajan Child Development Sai Hemalong Paikuning Kore Hiniani Chikom Dampusi Bokajan Pen Nilituma Perangki Nilitumalong Birtanang Pale Bokajan Child Development Sai Kamalong Kachongda Chokamar Ciklo Johnson Kep Nong Namate Dor Mahalong Wangwi Ciklo Johnson Kep Dor Mahakilong Liajok Langteng along Bokak Sunsedet Asona Kisung Nang Klang Tang Lupu Si Ningri Si Pharo Pharo Anganwadi Chokamar Methang Sai Kam Bokajan Child Development Aphan Chikom Dam Aningi Puma Chokamaratum Prabjin Pendor Mahalong Nang Jipusi Sai Kamasai Puaphan Ke Hang Padupon কাৰণ কেলে বহুত দুখে একদম বহুত দুখ পাইছো কাৰণ কেলে আমাৰ ওয়াকাৰখিনি বহুত মানে কষ্টৰে ইমান গুটে গাঁও ঘূৰি ৰদে বতাহে কৰি ইমানখিনি কষ্ট কৰি কিন্তু কাম কৰে কিন্তু আমি আজি 9 মাহে আজি একো পোৱা নাই কাৰণ কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে কাৰণ তেওঁ দিন হাজিয়া নকৰিলে তেওঁ ভাত খাব নাপায় কাৰণ এনেকুৱা হেৰি আছে আমাৰ গুটে বুকাজন প্ৰজেক্টত কিন্তু সেই মানুহখিনি আজি দেখিলে আমাৰ নিজকে বেয়া লাগে আমি নিজৰ কিছুমান চলিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা পাইছো আৰু লগতে আমি সকলো এই চেনেলৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰো যে গুটে সদু কাৰ্বি আংলঙৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক এটুকে মই ক'ব বিচাৰো যে আজি মোৰ ফালৰ পৰা কোনো মানে আমাৰ যি ফিডিং কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিমানখিনি বস্তু আহিছে আমি কোনো ছোৱালীয়ে যেনে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ কাৰণ কোনো আমাৰ যেতিয়ালৈ আমাৰ 9 মাহৰ 10 মাহৰ আমাক নিদিয়ে মজুৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈ আমি সেই মানে ফিডিংটো আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি আজি ইয়াত আমি পদক্ষেপ সকলো বুকাজান গোটেই বুকাজানৰ প্ৰজেক্ট হয় আজি এই কথাষাৰ মই ক'বলগীয়া কাৰণে বাধ্যতা আৰু আমি বহুত আশাৰে মানে ইমানহি আশাৰে মই বাচ্চা আছো কিন্তু অতি সোনকালে আমাৰ এই মজুৰিটো দিলে মই গোটেই সকলোকে মানে অলপ শান্তনা পাব আৰু আমাৰ ছোৱালীখিনি মানে সকলো ওয়াৰ্কাৰ হেল্পাৰে ওলাই আহিছো কাৰণ আমাৰ এতিয়া ধৈৰ্য নাই আমাৰ ছোৱালীখিনি পেটত গামোচা বহুত দিন পনা হ'ল আৰু ঘৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে এগৰাকী এনেকা ওয়াৰ্কাৰ আছে কিছুমানৰ মানে এনেকা জটিল বেমাৰ হৈছে তাৰ মানে চিকিৎসা কৰিবলৈ আজি উপায় নাইকিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি আজি দলে বলে আমাৰ ওয়াৰ্কাৰ হেল্পাৰ ওলাই আহিছো আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি অতি সোনকালে আমাক মুকলাই দিয়ক কিমান দিনৰ বাকি আছে আমাৰ 9 মাহ ৰানিং হৈ আছে এতিয়া আমাক মানে এটা দিন দি আছে আকৌ যোৱাবাৰ 22/10/2009 ডিফুত এখন মিটিং হ'ল আমি কিবা 10টা দাবী ললো 10টা দাবী লোৱাৰ মৰ্ম আমাক হিদিনা পিয় ছাৰে ক'লে যে তোমালোকে এইবোৰ দাবীবোৰ হেৰি কৰা প্ৰস্তাৱবোৰ উঠাই দিয়া আমাক 20 তাৰিখে তোমালোকৰ নৱেম্বৰৰ 20 তাৰিখে আমি যিখিনি পাব আছে আমি সব মুকলাই দিম তাৰ আমাক এনেকুৱা ডেট দিয়াৰ পিছে আমি হিদিনা ধৈৰ্য ধৰিলো সব ছোৱালী গুটে অল কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টে প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী থাকা অৱস্থাতে আমি হেৰিটো ৰাখিলো ছাৰৰ সেই কথাষাৰ ৰাখিলো গতিকে এতিয়া আৰু আমাৰ মানে ধৈৰ্য নাইকিয়া হৈছে পৰিয়াল চলিব অসুবিধা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ অসুবিধা হৈছে আৰু পাওঁ আমি কিমান অকমান পাওঁ সেই অকমান কনে আমাক দিবলৈ মানে অসুবিধা পাইছে এতিয়া
Nangkileji Matijonga Chiklo Niphai Engkoi Ani Aningwe Hamren Residential English School Pathua Kramalong Sweet December Gospel Night Contest Paduponji Pusi Phaikuni Niphai Engkoi Rahinia Ni Hamren United Gospel Music Committee Hinben Pirangkia Mailong Pachinipon Gospel Night Contest along ke haya bena tumapan ke chengsi anong iska suri cap adun tu anong iska suri truck sila pen ke thom anong e tumapan sika suri pho pajir ponji pusi pachini ang pada labang so Gospel Night Contest along kachepate dun long jia phan isia pena long men kachithap anam sika suri isi puta pachini pontu ning bangani tum bi pon thare dalo asi ko pininga bang ke bi ponji pasi tum kadok be chisik ponlo lapen collaboration abang gani tum jawe unity ministry to pensi cera ponlo la so program ko bachung ji puthake ani ganlang ta lapang so a contest matel so music program ni tum ki bi ponji phansi chisik ponlo si pining le thota ni tum bi ponlo phong ye phong si first prize like tum 10,000 bi pon po second prize 7,000 third prize 5,000 apen join fee 1,000 per band la sining ka hanga bena tum clardak pen kachini jining hang polote 602-6454-105 84-720-84631 Lapen 9678-7887 along Kahumri Jiapan Kumitia Hinpen Pirangke Mailong Pachini Non malam so poraphan Birta Moington Peixina Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia, Difu Road, 782482, Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic ahormu nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along abrain LG, Samsung, Sony, Whirlpool, Haier, TV along abrain dolake LG, Samsung, BPL, Akai. Washing machine abrain lake Samsung, LG, Haier. Lapen ke tu thulang
Plastic chair table, steel lapen plywood furniture, lapen ke solar inverter da longkon exam. Lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri, Bukulia Electronic and Electrical Akulat, Bukulia Main Market, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon. Lasi lason warsai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha. Warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamada seke piponji. Lasi apor panhok he pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon, Rong Parpi Rong Berot, near Iron Bridge, Dipukar Bianglong. Lasi lan soseka chini le thojia phan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rong Parpi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo biputhot birta long wangtulo. Surihini ra ingkoy aningka na baha Khelo India Youth Game Aparman Guwahati Tarun Ramphokon Indoor Stadium along Phaikuni ni phaing kore sia ni pen Assam State Team aphan sikiki pikapang cheng ponji aphan kangpupona birta kat news sa along birta nang pali. Assam State Team aphan Guwahati Tarun Ramphokon Stadium along sikiki pikapang cheng ponji aphan kangpo jai mekalong alhisar po aman pen lakhya Conwar Member Secretary SLAC Assam Mate Secretary Assam Olympic Association Chitongdun Lapen Alhiaman Pen Dharmakanta Mili ACS Director of Sport and Youth Welfare Assam Naba Vasumatari Associate Professor LNIPE Premadhar Sharma Veteran Sport Organizer Hemanta Kalita Vice President AOA Lapen Bisnuram Nunisa Vice President Assam Olympic Association Penang pada penaan kithekiding atumpang so mailong Chitongdun. Hini angdeng Pholoni MSC Football Cup Phaikuni ni phaing kora hini ani pen Pholoni constituency angkang polling station angkang kepatu kepang cheng pona birta pherang ke rastam tok bipen birta nang pele. Hini angdeng Pholoni MSC Football Cup kapatu ki cheng ani kapatu cheng chia prang Tarabasa Sport Association amai pudhoni ronghang pen kachpahempu amai along alhisar po aman pen Pholoni constituency MSC Dorsing Ronghang Chitongdun Lapen Alhiaman pen Pholoni Lamps Chairman Bida Rongpi Haraghat Block BDO pen Kong Rongkro Lapen Chitongdun si RDP Dun Kipatu Kicheng Arni Kapatu Aterang Atum Laki Dikhar Pani Polling Station pen Tarabasa Polling Station Atum Angbongsi Patu Ponlo Kapatu Kachingbar Chirajok Kapatu Aporateng pen Ball Ipumpum Ansi Chipi Unchotlo Apidu Tiebreaker pen Dekhar Pani Aterang Atum 4-2 goals pen Tarabasa Polling Station Atumaphan Peremlo Labang Sukapatu Longkang Saidunat Mate Referee Atum Lake Januar Ingti Deben Rong Chihon Jirsong Tok Bila pen Sundar Rong Hangatum Pensi Ing Saidun Atapa birta bangkela pons kang ton pekla dumi thakmi kurwang tu